Apolokiton wazalendo sako kano Joseph Freddy onata ngese balebe mamlu ipwa opedo sa meda ona na patanu emioga narai mama ja sotomo Atukono ya takitingesi da ebe isako sara society ngesi ngada kinto sakira no ipuch kada cheda bere ajo kisono esako na solid cry ayauni tungai morkikin ajo kisina shooting nara tukija ejo sako mambo jikoto echelte kede tungaluche dogi tunganyona jala kini sako na echelte yauna morkikin na irare kini ijoin no begon kapido kitunganan mida mampira tuko kini sirigini wipo konye ara itunga eduketu kumini kanyi kanyora singu kumini se tungi tomo ke probe dukuna kasa kanyi bere ngun ijasi ni tumunyo be patani kini atukuni sirigini na yare kini otomala ikopada ipatani kini tungana ikopaundi sirigini nara ne mambo ekoto ibeja jaru kede security so ilos jalo sengina wanyete ni duguji ngata kujangina oina kujaga netu pakini ya unesa kapolo community nara na ngintu ngana kede piraibo ai lipo sensa so amburu le pirisa so ke polo be pirora itukola polo toma kale ya so community so ngisi ko ruwa le polo amera ne jene ne sa Captain Nora Ongodiam na isoma yi Solati Flying School ngesa balebe e joka umshoiti noi na Imonoere kapun e poribo ne baka sako noi o duktu verese sako ibunete sani mbejai ayu waratoma e jena paine jai alama nede kaino riko komamete district ne patana jacket be katunga o yuas verese ne kwa kengai e mukengi koko wazalendo sako na geoneti sirikale kaisi unibon okale lukumniare kedi kan ngesko pe kwana doli memba na kechem ilukumna kaisa kanyango na ndio do jazi kede emono le de Paris ibiliona kwatare keda kaisare Delax Emi Alamu Joseph Egau TV East Soroti.